اللوم صار نقسمو معكم ستوريا اسبيرانتي اللي تمس القلب وتجدد التامة. هي الستوريا تالفيزيوني تا إزيكيل، racconto biblica li tallimna dwar il-qawwa tal-fidi u tar-rinnovament spiritwali. Din in-narrattiva, għalkemm antika, iġġor messaġġ etern li jista' jseddaqna f'dawn il-ġranet. Qabel ma nidħlu fil-viżjoni nnifisha, u importanti li nifhmu l-kuntest storiku fejn seħħet. Qed nitkellmu dwar perjodu ta' tħarbit kbir fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael, madwar is-sena 586 kien ir-renju ta' Ġuda, li kien il-parti tan-nofsinhar ta' Iżrael, kien għaddej minn kriżi bla preċedent. Immaġinaw żmien ta' diffikultà kbira u disperazzjoni. Il-poplu ta' Ġuda kien qed jgħix mumenti terribbli. Ġerusalemm, il-belt qaddisa, il-qalb tan-nazzjon, kienet ġiet assedjata u finalment mirbuħa mill-armata qawwija Babilonjana, immexxija mir-re Nabukodonosor. It-tempju, iċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża u s-simbolu tal-preżenza ta' Alla fost il-poplu, kien inħakem u nqered. Fit-2 Slaten kapitlu 25 vers 7, l-aħħar re ta' Ġuda, Sedekija, ipprova jaħrab, iżda nqabdet. F'dimostrazzjoni ta' krudelta, il-Babilonjani qatlu lil uliedu quddiem għajnejh u mbagħad għamlu ħami. Kienet l-aħħar immaġni li Sedekija ra qabel ma ttieħed marbut lejn Babilonja. Ħafna abitanti ta' Ġerusalemm u Ġuda nqatlu waqt l-invażjoni. Dawk li baqgħu ħajjin kellhom jiffaċċjaw destin li ħafna kienu jqisu għar mill-mewt, tneħħew minn arthom u ttieħdu bħala priġunieri lejn Babilonja, art imbieda u barranija, b'drawwiet u lingwa li ma kinux jafu. Fost dawn l-eżiljati kien hemm qassis żagħżugħ jismu Eżekjel. Kien ittieħed lejn Babilonja xi snin qabel, f'deportazzjoni preċedenti. Issa, l-bogħod minn arthom u minn dak kollu li kien jaf, Eżekjel kien jirċievi aħbarijiet devastanti dwar il-waqgħa ta' Ġerusalemm u t-tiġrif tat-Tempju. In-nies kienu disprati, iħossuhom mitlufa u bla tama. Ħafna kienu jemmnu li Alla abbandunawhom, li l-wedit magħmula lill-antenati tagħhom kienu ntesew. Kif setgħu jaduraw lil Alla f'art barranija? Kif setgħu jżommu l-identità tagħhom u l-fidi tagħhom il-bogħod mill-art imwiegħda? U f'dan l-ambjent ta' miket profond u disperazzjoni li Alla jsejjaħ lil Eżekjel. Anke jekk kien il-bogħod minn Ġerusalemm, fl-art ta' Babilonja, Eżekjel jirċievi viżjoni straordinarja. Din il-viżjoni deskritta f'Eżekjel kapitlu 37 versi 1 sa 14, ma kienx biss għal konsolazzjoni personali, iżda messaġġ qawwi li kellu jaqsam mal-eżiljati kollha. F'din il-viżjoni impressjonanti, Eżekjel jara ruħu trasportat għal wid desolat minn li għadha mxott. Immaġinaw ix-xena, għadha mxerret ma' kullimkien, imdawwal mix-xemx, niexef u bla ħajja. Immaġni qawwija u tħawwat, ux. Dan l-Adam jirrappreżenta l-istat spiritwali tal-poplu ta' Iżrael, bla ħajja, bla tama, apparentement lilin minn kull possibilità ta' ristorazzjoni. Imbagħad, f'nofs din ix-xena desolanti, Alla jagħmel mistoqsija sorprendenti lil Eżekjel, kif naqraw vers 3, bin il-bniedem, dawn l-Adam jistgħu jerġgħu jieħdu l-ħajja. Hi mistoqsija li tidher li tiċċallanda kull loġika u raġuni. Kif jistgħu Adam xott, mingħajr laħam, mingħajr għaruq, mingħajr ġilda, jerġgħu jieħdu l-ħajja? Eżekjel, juri qef u umilta, iwieġeb, mulej Alla, int bistaf. Hija risposta li turi l-fiduċja ta' Eżekjel f'Alla, anki quddiem sitwazzjoni apparentement impossibbli. U jirrikonoxxi li, jekk hemm xi possibilità ta' ħajja, din tiġi minn Alla u mhux mill-kapaċità umana. Dak li jiġri wara huwa tassew mill-isbaħ u jgħallimna ħafna dwar il-qawwa ta' Alla u r-rwol li għandna fil-pjanijiet tiegħu. F'Eżekjel kapitlu 37 versi 4 sa 6, naqraw, imbagħad u qalli profetizza fuq dawn l-Adam u għajdilhom, Adam xott, isimgħu l-kelma tal-mulej. Hekk jgħid is-sit il-mulej lil dawn l-Adam, se ndaħħal spiritu fikom u intom tieħdu l-ħajja. Se nqiegħed għaruq fuqkom u nagħmel il-laħam jitfaċċa fuqkom u nkoprikom bil-ġilda, se ndaħħal spiritu fikom u intom tieħdu l-ħajja. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej. Immaġinaw ix-xena, raġel waħdu, jitkellem ma' wit minn li Adam xott. Mill-perspettiva umana, tidher miġnuna, ux. Iżda Eżekjel jobdi, u xi ħaġa inkredibbli tibda tiġi.
وقت لي يتكلم الكليم اللي على تح خص يبدأ يدور مالويت. والحوستا لادم لقت يتشقلقوا ينقدوا مشولشين. إزكيل يرى ميرافيليات وقت لي السكراتاتي يفورماو. إما الميراكلو ما يقفشم. يدراروا لي يربطوا لادم اللحم يدبر فوقهم والجلدة تكوبريهم. في فتيت مومنتي داك اللي قبل كان والتلماوتي بدل فويت من ميكوربي ريكونستيتوي. هي ديمونستراتسيوني امبرسيونانتي تالقوة كرياتيفة تاعلا. مادام كله أتيونقص شي حاجة اسنسيالي النفس تالحية. الكوربي وما فورماتي إما أتممش حية فيهم. هي في داك المومنت اللي قال ياتي استروتسيوني جديدة لإزكيل. وعنده يسيح لير روح كلمة إبرايكا اللي تستفسر ريح نفسي وسبيريتو من الاربع طروف الدنيا. إزكيل يجر يبدي ومتى يعملك الميراكلو يتلستا النفس الحية يدخل في الكوربي وما يهدوا الحية يقوموا ويفورما ورماتا كبيرة. هي ترانسفورماتسيوني كومبليتا من الويت تاع عدم شط تهرج فلة مملية حية. دين الفيزيوني ما كانتش سمبليتشمنت سبيتاكلو امبرسيونانتي. كانت عندها تفسيرة بروفوندا ومساج تطعم على البوبلو تا إسرائيل فليزيو. على كان أتيوري لي كيف سترياتي حية للادم شوت ستا وكل يرستورا الطعمة والحية البوبلو تياو. المساج هو شعر وقوي ما ينبورتاش كم تكون ديفيتشي السيتواتسيوني دي ممتامة. عنك متى كل شي دير متلوف متى نهصونا بحال داوك لادم شوتي بلا حية بلا سكوب بلا فطور على عنده الأول يجدد لي يجيب الحية فين يدير ليم بس موت وديسبراتسيوني. دين الستوريا تتكلم معنا وكل اللوم ألوف تسنين ورا. كامل دربا نهصونا بحال داوك لادم شوتي. امحسبة من غير قوة نحسبوا لي ممش أكتر سولوزيوني البروبليمي تاعنا. الفيزيوني تا إزكيل تفكرنا لدي ممتامة لأتمو تعت وسأل بدو جديد. كيف يايتسايا كابيتلو 40 فيرس 31 إما داوك لي يستنوا في المولي يجدوا القوي تاعهم. يطيروا وليين بحال هيك لي يجروا وما يجوش عيانين يمشوا وما ينتفوش. وبحال كانسونيتا دندري بونس اللي عفنا يعفو. هي تتكلم بروبيو دوار دين الفيزيوني تفكرنا بمطلودكو وميمورابلي اللي نستو نكونوا مجدة ومصحة من الفيبي. الكانسونيتا تدسكريفي كيف لادم ينقدو لادم الرجل مربوط ما لادم البولس لادم البولس مربوط ما لادم الرقبة وقت كومبلي سكمت فورما كوربس هير. الليتسيوني أوناك هي قوية الجديد ما يجيش باسم السفورتي تاعنا. كم نشتيقو نتحبطو مومنتي فين عنا بزون داك النفس ديفين ديك الأول تيجي من الأولي. وقال لي ياتينا حياة جديدة تشانس جديد بدو جديد. في 2 كورنتين كابيتلو 5 فيرس 17 نقراو عليك يكشي حطو في كريستو وهول إن جديد. الأفاريت أنتيكي أدو أعرى أفاريت جودة زفلوبا. شي جفيري دانا لينا اللوم في حياتنا تا كل يوم. يجي فيري لي ما ينبورتاش كم يكونوا ديفيتشلي تشيركوستانسي دي ممتامة. نستاو نهصونا عيانين امباقين نفاتشياو بروبليمي اللي يدرو بلا سولوزيوني بروبليمي تا الصحة ديفيكولتايت فينانسياري ريلاتسيونيت مكسورة إما على ديم لست لي يرفعنا وياتينا بدو جديد. فورسي انت قدي من مومنت ديفيتشلي إسا. فورسي تخصك بحال داوك لادم شوتي في الويت بلا حية بلا طعمة. المساج تا إزكيل هو عليك على يستاويري تجيب جديد في حياتك. كيف أردنا لإزكيل بش يتكلم مع الآدم هو يستيدن لنا بش ندك يراو الكلمة تياو تتعمى فوق حياتنا ستس وفوق الحياة تداوك مدوارنا. هو مساج تا جديد تفيدي للأفاريت يستوين بدلو. لنستو نالبو الديفيكولتايت ونسيبو طريق جديدة. لمعنيش وحدنا في الجديد تاعنا إما أننا على اللي ينبورتاح واللي عنده الأول يترانسفورما عنكي لكتر سيتواتسيونيت تا ديسبراتسيوني. دين هستوريا لقتتلك قالك حتى اديت من مومنتي فين حسيتك بلا طعمة إما مباطريت السيتواتسيوني تنبدل كومبليتامن. فورسي اسبرينسايت ميراكلو في حياتك ستس فيقان مش مستني ريكونشيلياتسيوني اللي تدر امبوسيبلي اوبورتونيتا لحاجات متى كلش كن يدر متلوف. نشتيقو هفنا نسمعو الاسبرينسيتيا. كل ستوريا تربحها هي امبورتانتي وتستا تسبيرا للأهرين. شي درابي
li nisimgħu kif xi ħadd ieħor qaleb diffikultà tista' tkun l-inkoraġġiment li għandna bżonn biex inkomplu niġġieldu biex ma naqgħux qalbna. Kif jgħid waħda Tessalonikin kapitlu 5 vers 11, għalhekk inkoraġġixxu lil xulxin u ibnu lil xulxin bħalma fil-fatt qed tagħmlu. Aħna flimkien f'din il-vjaġġa ta' talim u fidi. L-istejjer tiegħek, il-ġridiet tiegħek u r-rebħiet tiegħek huma importanti għalina u għall-komunità tagħna kollha. Li naqsmu dawn l-esperjenzi jsaħħaħna lil xulxin u jfakkarna li maħniex waħedna fil-battalji tagħna. Nirringrazzjak talli kont magħna llum, talli ddedikajt ħin biex tirrifletti fuq din l-istorja qawwija ta' Eżekjel. Ftakar, ma jimpurtax kemm tidher diffiċli s-sitwazzjoni, dejjem hemm tama ta' ġdid u ħajja ġdida. Kif l-Adam xotti kisbu l-ħajja, iċ-ċirkostanzi tagħna jistgħu jinbidlu, il-qlub tagħna jistgħu jiġu mġedda, it-tama tagħna tista' terġa' tinbena. Ħalli din il-messaġġ ta' tama u ġdid tibqa' miegħek fil-ġranet li ġejjin. Li tsaħħet fil-mumenti ta' diffikultà u li tispirak biex tkun sors ta' inkoraġġiment għal nies oħra li jistgħu jkunu qed jgħaddu minn żminijiet diffiċli. Żomm il-fidi, ikkultiva t-tama u ftakar, l-Alla li taħajja lill-Adam xotti huwa l-istess Alla li jimxi miegħek illum. Li Alla jberikek u jsaħħet fil-vjaġġ tiegħek. Sal-laqgħa tagħna li jmiss.